var lige ved at sige Trio Rococo, men så blev jeg skuffet. Nej, der kommer nogen nu og spiller, og det er helt på eget ansvar i virkeligheden, om man lukker øjnene undervejs og holder sig førende. Men jeg synes, I skal give med en rigtig, rigtig stor hånd. Måske skal I holde jer for ørerne eller øjnene, men skal vi lige klappe i gang? Fedt at se. Jeg tænkte lidt over den her juletid, hvor man bliver tudet ørerne fulde af en masse plademusik. Vi vil gerne finde en sang, der både rummer julens essens og kærlighedens essens. Og vi mener først, at vi har fundet den. Så mine damer og herrer, der kommer lidt tekster op, så I kan hjælpe os. Vil I være med til at synge? Vil I være med til at synge? Her kommer 12 Days of Christmas. Og hvad var det, vi hed? Ja, jeg glemte lige det. Vi hedder The Camilla Heights Boys. On the first day of Christmas, my true love gave to me a vibrator with a battery. Second day of Christmas, my true love gave to me two blow-up dolls and a vibrator with a battery. The third day of Christmas, my true love gave to me three rubber Johnnies, two blow-up dolls and a vibrator with a battery. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four urine samples, three rubber Johnnies, two blow-up dolls and a vibrator with a battery. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five fucking horse. Kære kolleger, det her kan I gøre meget, meget bedre. Lad os høre jer helt ned fra bælbunden. Five fucking horse. Piger, søde, dejlige piger, gudinder. Nu får I chancen for at gøre det her helt alene. For alle de gange, I har været til julefrokost og siddet og skævet over til en kopimaskine og tænkt, det her vil være et rigtig godt tidspunkt, der mangfoldiggør min røv, men alligevel bakket ud, fordi det er jo ikke noget pæne piger at gøre. Alle de gange, I har været på en første date, og bare haft lyst til at kaste jer ned i skridtet på fyren, men tænkte, det må hellere vente til tredje. Nu kommer revanchen. Piger, kun jer, lad os høre det. Skal vi give bord 20 en chance helt alene? Kom så, bord 20! Five fucking horse! Skal drengene også have en chance, eller hvad? Ja, så kom så. Drenge det. Five fucking horse! Er det ikke ved at være der? Jeg synes faktisk, de er der nu. Husk nu at være med resten af vejen. 1, 2, 3, 4. Four urine samples, three rubber Johnnies, two blow-up dolls, and a vibrator with a battery. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six soapy squirters, five fucking horse. 1, 2, 3, 4. Four urine samples, three rubber Johnnies, two blow-up dolls, and a vibrator with a battery. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven rubber dildos, six soapy squirters, five fucking horse. 1, 2, 3, 4. Four urine samples, three rubber
2, 3. 4, you're in summer 3, rubber Johnny's 2, blue doors, and the vibrator with a battery. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ways of wagging, 8 doggy doggies, 7 strap-on dildos, 6 soapy squizzes, 5 barking holes. 1, 2, 3. 4, you're in summer 3, rubber Johnny's 2, blue doors, and the vibrator with a battery. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 latex skin suits, 9 ways of wagging, 8 doggy dollies, 7 strap-on dildos, 6 soapy squirters, 5 barking holes. 1, 2, 3. 4, you're in summer 3, rubber Johnny's 2, blow up dolls, and a vibrator with a battery. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 crotches panties, 10 latex skin suits, 9 ways of wanking, 8 doggy dollies, 7 strap-on dildos, 6 soapy squirters, 5 barking holes. 1, 2, 3. 4, you're in summer 3, rubber Johnny's 2, blow up dolls, and a vibrator with a battery. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 cream-eyed sluts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 gorgeous panties, 10 latex skin suits, 9 ways of wanking, 8 doggy dollies, 7 strap-on dildos, 6 soapy squirters, 5 barking holes. 1, 2, 3. 4,